Bolesti dolaze od stresa. Stres dovodi do lošeg društva. Loše društvo do pijanstva. Pijanstvo do problema. Problemi do stresa. I tako sve u crni začarani i pogubni krug. A zašto to tako treba? Život nije suđen da bude lanac patnje. Ali realnost je ovakva. Stres uništava tijelo, bolest te lomi, loše društvo te gura u još goru propast, a kad toneš ruka ti posegne za bocom, za lošim odlukama. I onda problemi. Opet stres, opet bolest. I tako u krug, dok ne pukneš ili se probudiš. A sad slušaj ovamo, ovo je vaš, ili nekog ko treba vašu pomoć, trenutak buđenja. Prvo, shvati, ti nisi rob svojih okolnosti. Niko ti nije stavio okove osim tebe samog. Ako si u lošem društvu, zašto i dalje sjediš s njima? Ako te posao truje, zašto ne tražiš izlaz? Niko neće doći da te spasi osim tebe. Drugo, zdravlje je tvoj kapital, a stres je lopov. Stres ne rješava probleme, stres te truje. Ako ga ne izbaciš iz svog života, on će izbaciti tebe iz života. Vježbaj, diši, šetaj, moleći se ili razmišljajući, ali ne ignoriši svoje tijelo. Treće, budi prokleto izbirljiv s ljudima. Družiš se s ljudima koji se žale i ti ćeš postati gubitnik. Družiš se s onima koji samo piju i kukaju, ti ćeš postati isti. Otvori oči. Pravi prijatelji su oni koji te guraju naprijed, a ne nazad. Četvrto, pijanstvo i bježanje nisu rješenje. Alkohol ne briše probleme, samo ih gura ispod tepiha dok ne eksplodiraju. Umjesto bježanja, stani oči u oči sa svojim problemima i rješava ih kao ratnik. Peto i najvažnije, nađi smisao. Ljudi koji nemaju svrhu lutaju, a lutalice najčešće završe na stramputici. Pronađi nešto veće od sebe. Bilo da je to porodica, vjera, umjetnost, posao koji voliš, nešto što ti daje razlog da ustaneš i boriš se. Danas je taj dan. Preuzmite kontrolu nad svojim životom. Nemoj biti rob loših navika, loših ljudi i loših odluka. Promijeni jednu stvar danas, odmah. I gledaj kako se lanac prekida. Jer ti nisi ovdje da preživljavaš, ti si ovdje da osvajaš. Ne morate se pretplatiti na vodič za bolji život ako vam je teško da odvojite 3 sekunde vašeg vremena da kliknete na dugmić. Na kraju krajeva, to je apsolutno besplatno, zauvijek. Ali vas molim, podijelite ovaj video na vašim socijalnim mrežama sa vašim prijateljima i porodicom. Jer dijeleći ovaj video, ne znate kome možete pomoći, vratiti ih u realnost i spasiti život. Možda je baš ova poruka koju trebaju čuti. Zapamtite, život te neće čekati. Svaki dan koji provedeš u stresu, u lošem društvu, u problemima, dan je koji si izgubio. Nema refundacije. Ne čekaj pravi trenutak jer on nikad neće doći. Pravi trenutak je sada. Samo hrabri mijenjaju život, samo odlučni prekidaju začarane krugove. Budi taj koji ustaje, koji se bori, koji se ne predaje. Ti si jači nego što misliš. Ne čekaj na čudo. Ti si to čudo.